ebusuafo ene wiase a yewo mu de ensem de bi wo mu o ensem ukoso a unti bi was morning say oda na wada ti how bi ani bebia ebusuafo abrante bi abeka ne num nsem afa abrabo bi a wobo ehu na ne nsem nia ene say wonu ankasa ni nua awon free fukrom ni nua ba asem to no maye pamu ni fe bi ote no kotena ni nua ne nche na ne se ni nua no so koi oko awawe emu hawa afa ho aveli nua no bi so for me kire se wedwemu ankasa otutu tokro ho ni nua yase oni nua na afa ho ada ate se o mada ni se ba ko nye mienu o o mada to so masabre wonu ehun se bebi akika ko no nyama nko yi o no ahwe na brabo nyama etwa ne wechia sa nyama ahyase feeling chain ni se nyama bono na brabo mu se honum na hyase efi ya de sabre na braba akodru sa epepeso na ensem we de wote a na unim se far but na unim po se aben wo sa na ni niemu ni entwa hu bra se ba yebekum pa iya be ma be Bruce ni aha ibi aboko antai de rade ase na yehwe obeti senkam amawodo so se abrofi bo no obi ni nua omo adua taso denden ni so omo mo ho no omo da o last time South Africa twins bi so omo ada aware ama omo wo mu twins omo a twins no oba ne be mo maka bo ma aware age penny efu omo ebushafo na ese omo aware e no ma wo twins e mu tim no so mo tim so mo aware e no mo to ma so na ye titi sim we chichi na ese ne Ghana ha omayimu abrenti bi timi na kudu aba akwanti abeka na kosem se wonu so woni nua ba wonu ani nua ba ehia ennem nye ba ku nye mienu ama fe do hu se ne nyama e wonu nua asenti oho e na free na abrenti nsem je se menti ase u ne se abi charity for a friend say was it China for omo oh I can say China dey go bi nu say China dey tell until so ni ku om China dey and na ara wa say so to na ku om enye easy because no me ya free bibi eye nyame achi wa ya friend incest say one wa moja e be fra e say wa wonum wa moja time na sebe eya na mi hu akono a ewo emema bi hu a eya ma ne hu se ne ba kra ni ohun ni nua ni ohun ne busua ni ohun no se me ne kwakoda akono tantan men una osi akono but in ma bebre wo se ma ni bi kra omunyamwa ona na ma shi obi so me de me kra de me wo me am sikati mi nyobi a obedwam omunyamwa na unua no unua na kono pain na wo no me imagine say every na the beman team sorry ine ko real we bi say asem mama we bi say asem mi wa no so we de wonu beman no hu say asem ato no dia betu ja but according to nche mu ni nua ba no kwotena ni nche no na oni ni kunu so a na oni ne tifi wo no so nyi to kwa tena ni kunu ni fio ti ube hu a o se nia wo na ni nia na she 19 akono bi no de nam ni so o si wo mu ye nia no mutimi da ko mutimi ti wo bo na we yi ni hu woni nim no wo de betwem ba akura so kodum TV na akoto na 19 emu pant akese yi don pant fe na so kire na nyama enti wono bo hu se na si ye wo mo deda wa ba ko bia wo hu se inu na sa ro no a wo hu na se na ade ehim ti wo mo fa no normal ho na sha se fi ya te se de bia na se yodom entu aso na mo de etu aso a abedi san pepe so mi only me we can say me but ade bi wo ma ho very dangerous e bia me ka say wo yire na o yire get close to an opposite sex be very careful whether any nua o na busu no hwe emma they always want a shoulder to cry on emma timi cause stress mu too much it your cause stress mu o be bend ne pe e bi o kwa no mpa wo but o bend no na attraction bi eba stress relief yes it is happy obi cry wadanfo na oye ware for na hwe na or stress mo ni kunu nya problem na obembe wa be careful you want we here or the be ma me de me blame
oba bebre e ma sa na bomb but be man should have been wise enough say or run ho kra no ka say hey e dey na wo ye we musuo don't do it wow and now say time now won so she 90 e dey na mo no attraction bi ba mu no e so ka say masa me dey me wo ha fa dey e kata wo e say we bold na ka try no na wa twen ma ade na form wo trim e ti say we use wo trim ta we use na ache as one so more than wa use anti say na say physical eye ade time mami e na e no me ha it take something extraordinary to wipe it away nyame echiwade kese ba ko say wo nu nua beda echiwade a ebomai no mai na abomai nti na ho say be your friend say boy they say ni nyama say nyama be say because ade a wa ye no nyame kra edome o because say dey na wo nu nua na wo timi ro nua na butu no so na wo timi ya ma wo ba na wo ka say we demon we demon oh Rabbi Bruce asimo wo ken there you share from that point and it's asem ni issue but ni mu no you nim say yen Ghana for ya system ye wo mma wo fie ma me say bi sakura ni ni no yen nia no nia itinka e bomba ko nya ko dale igu abonten ni nia yi ho ni dra ni dan ti say me ho akire me nia be ma na say me nia be ma wo ho na me dada so enya ade enya ma de bi sa enti na say untimi mu say sa adwin bi betimi aba oba yi trim na be ma yitim so me nia iko me nia dada oyi no wo chemo ye say ehu ya ho dada enti say oden na menima ti sa adwina na o ma fa o ma hwen anhwe ne nsu yi a amana ko wie sa boni weni ama ade aka say yesusa na yi ya hu esi de bia omo wi de bia but kan yenka omo wi sa but ya me pa che ne say wo de wo swapo a me feel say why do you so but say wunyi na wutimi conceive say wunyi ana ne beda na say we demonic what I say but Ghana ade bi wo homenti ase ye say to say wunyi ayere ebi mean say family single wa be ma ni wu a etimi de no ma ni nua meaning sa de by the same time no be ma ne ti ase na ni nua ko fa de dia ebusu Sunday wo oni obi eni hu ya bi tobo den na oba me makofa no a me ni moja aye ba me nua utimi kofa me okay so what did I make say enti ye nunu ye ho na ye sansere me ni say ye say bi mutimi ware o mo fa asera eni na no because blood lineage no long o enti ni akra na wo busu ani de me nya sure say aka kono bi kra say basa na name of bia ye be ma sika na tena family ni nti o de ya wonu akra timi ye your friend say awufo bi atimi esoso onimpa say ni nua ba yi oni ne ba ne da ba no ohwe han so that is yeah it's na am say ya so but be ma no onko so fu bi ono don't watch Bible because they are doing 1 year so be kura 1 year obewu the why na so ni nya ba enyo okay na oba we dey oba man no dey aba no oba no so be no betimi hu na babu oba no 1 na warrior no enye ye bi 2 onwo ya wanwe a onwo bi manya se medumi no but eye biblical 3 wanwe yi a ne nsa sei no entimi so sika muda sika adwuma bi oba bia mo sika no na konese odwen wa won ti ase is a training she was so yes eye ade anyame catch you from a blessing it is obi ye bia enye obi ye bia enye we dey be do dey me show pass wo hwa wo hu do why no just to kese pa se no wa kire mu na wa kire ma ko kire for final words to dwa na emfa akomodin ensi minim se asem abai gofo ye obi ni nua ni chese abusuya epa mo chaw eye no mi anyame chi kura ha no wo hwe na wo kon do wo nua o pa tufi ho akotara ba bi foforo o hwe na o roro no ase maame mpa cho de fa de na ma no so mema ye style bi nia ye hu no eno de ko ya etrim ye de ko etrim penso a ese ade no etimi ye ho enti wo nua kra na kra wo kakra
Yes, I wouldn't yet know ye, who baby, I know or serious. As I say, Baba, so called now, so for be more by a mount. We are fasting, ya come to be 40 days. Now we are a be a young upon the picture. Nyankopon ebia wo de bechew na sese de asem no bia ko bi me kra atemsem ebro so se ne enuanum nyenyanya se wo mo eye single wo ba na ware a wo te awade ase na se watimi ni onu ankasa ni nua bema adampem na se na bembrush guy no ensu so ndo so pa nti sa na mo pede a ene mo nto aso na mo nye na mo be ne sa so de ne ntempa no mumpe anu yiye bia na akwankyere bia beboa na yi eso atesua edefi mu so na ye de nkomo no esi no wo hweye na wo so wo contributions kakra futuo ana be so ade up to the aka wa na omoti ya ne fa ye comment section wo me fa so ye na bia mu so no bomoti ya ne kan ni se a free media die papa bia ye de som wanti when eje ye dwumede hu a na bomoti ya wo mia subscription bell no subscribe to your channel no wa share so de ma adofo so mo so subscribe na say egomode ni enye ne sa de bia da me bia ntimi ko ye ever my me din edna na ama obuso nya me ye aduma e be di share be makrom ne bye bye.